prošlom videu sam govorio o funkcijama koje imaju Google Gemini i ChatGPT, a danas ću demonstrirati i pokazati jednu od funkcija u kojoj je Gemini neprikosnoven. Radi se o jednom glomaznom PDF dokumentu iz kojeg ću da izvučem ono što mi je najpotrebnije. Za primer sam uzeo međunarodno pravilo američkog fudbala, odnosno pravilnik o celoj igri. Pa da vidimo. Naravno, otvaramo naš Google Gemini, kliknem na otpremi fajlove i ja sam već spremio taj dokument, to je Internacionalna federacija američkog fudbala i tu se nalazi glomazan veliki PDF pravilnik na jedno 300 ili 400 stranica na engleskom jeziku i sad sam pripremio i napisao sam i rekao sam: iz ovog pravilnika o američkom fudbalu kreiraj priručnik na srpskom jeziku za sve uzraste koji opisuje ovaj sport sa svim njegovim pravilima kako bi čitaoc shvatio pravila ovog sporta. I evo ga, nakon jednog minuta Gemini je stvorio i napravio pravilnik, spakovao ga u PDF i dao mi ono što mi je najpotrebnije. Jako dobri rezultati se postižu kada već imate PDF dokumente, odnosno PDF priručnike, knjige ili bilo koje štivo koje je već neko sublimirao, napisao, recenzirao i postavio, nego da sada recimo ta pravila tražim direktno preko Google-a. Zato što može da se desi da mi se nabacaju razna pravila, da se neke stvari dupliraju. Ovako kada već ima PDF i kada je već PDF spreman, onda Gemini radi u 100% njegovog kapaciteta. Ako želite još ovakvih praktičnih saveta, zapratite moj YouTube kanal Ikanos Sinhronos i vidimo se u sledećoj epizodi. Pozdrav svima!